abantwana bami. Imisebenzi ayikho, ngiyafuna usebenzela abantwana bami. Imisebenzi ayikho, ngiyafuna usebenzela abantwana bami. Imisebenzi ayikho, ngiyafuna usebenzela abantwana bami. Athina wamandla, 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 ngiyafuna usebenzela abantwana bami. Siyawachaphela kuyo madoda udlula behlanu kwenza buzamani uchapha suthi abazazi into nesolo into bazinagcula emzini awugolosi ya ngibhaye edutywa kaloku e-Eastern Cape ngephetha madikazi yambona mthako wethu abubhetha madikazi ngephetha madikazi ebuhlungu lento mntakwethu lento basithi sizama sibhatalaza sithi sosebenzela abantwana kube ungena imessage ngapha si-missed calls ngapha ungabona ngabe siyathuka kuthiwa sifuna ukusebenza akhona imisebenzi ngabe yephetha madikazi ngawusondela mntakwethu ngawusondela uzondinqinela hayi madlulwana ungandikwazi kakhulu ntakatata ndikhona apha ecala kwakho uyabona ngosebenza kwam navena ndondle kwanto ngabi namthanda ngabi nantoni thixo masiba amandla wona senza abantwana utsho mamadoda ubhetha madikazi angenanyanga nxabafundiselo zathuzenatotuzazezimali phambili kwekuthandwe wona ngiyafuna usebenzela abantwabam 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 yamadlulana hayi takatata kawuphinde utsho mani itoni into kayihle phezulu bantwana bami nyawuphezulu ngiyambona uthandokazi noyefi ngathi bafuna ukukusivela benza madikazi lungisa abantwana ithi maliphakame inyawuba nyawuphezulu bantwana bami nifene lowenzane lo yembala kansimbi hayi mani mayiphakame iphesi yakho nsizwa wona ngiyafuna usebenzela abantwana wona ngiyafuna usebenzela abantwana hayi mcabothe benzini khuphuka mani yabona ke ayabonga khokhela mani khuphuka chithi stepus madlulana uyijonge le nto yabantwana iyakhwazile bona ephetha madikazi ubani lo uchophileyo ngoba ndikuzingathi nguthuza ntombi ngothuza ntombi lo ukhona uthuza ntombi apha ecala kwam ukhona ovala ngentsimbi ukhona ophilana mhlawumbi uzelanga mfana mavuka mkhondo kalowo ukhona umbono zembongolo umngani wami